Anfal sürösü. Madinada düşürülgön 75 ayettan turat. Anfal degen sözdün manisi oljolor degen maniga gelet. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү urayımdуу Allah'tın atı menen. Yes'alûneke anil enfâl. Kulil enfâlu lillahi var rasûl. Fettekullaha ve aslihû zâte beynikum. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Alar senden oljolor, soğuş talasında düşkün oljolor, jönündө suraşat. Oljolor Allah'a jana elçisine taandık. Eger siler momun bolsoňor, Allah'tan korkula, araňardy oňdogula, Allah'a jana anın elçisine baş igile dep aytgan. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Çındığında momunlar Allah'tın atı eskerilgende, jürüktörü korkkondor, alarga anın ayattары okulganda ıymany güçöйт, jana özlörünün egesine gana tawakkel kılışat. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alar namaz okuşat jana biz bergen ırskılardan Allah jolunda sarptaşat. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Bular anık ıymandular. Alarga egesinin aldında darajalar, geçirim jana mol ırskılar bar. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Mına uşunday momundardın bir bölügü jaktırışmasa da egen seni hakikatlık menen üyüngdön alıp çıkkan. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Bilingenden keyin da alardı ölümge aydap çatkan jana alarany ölümdü görgön öňdүү seni menen hakikat jönündө jaňjaldaşat. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Oşol gezde Allah iki toptun birin silerdeki boluğurun uwada kılgan ele. Kuralsızdары silerdeki boluğunu kaladıňar ele. Birok Allah öz sözü arkılуу çındık bekemdelişin jana kapırlardan artık kırkılıusun kalады. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Günökörlөр jek körse da hakikat çınga aylansın, jalgançılık jok bolsun üçün. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Siler egeňerden jardam suragan uçurda, al silerge jook kılıp, hakikatta men silerdi sap-sap bolgon miňdegen periştiler menen koldoýum dedi. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Allah şeksiz türdö silerdiň jüröňördi tınçlandırуу üçün munu silerge süýünçüledi. Jardam Allah'tın kaşında. Hakikatta Allah ızattuu jana danışman.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Al öz meyrimdүүлүгү катары силерге тынчтандыруу үчүн куш уйку берди. Ал силерди тазалоо, шайтандын азгырыгынан куткаруу, жүрөгүңөрдү байланыштыруу жана басыгыңарды бекемдөө үчүн асмандан жамгыр жаадырды. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Качан сенин эген периштелерге, акыйкатта мен силер мененмин. Ыймандууларды бекемдегиле. Мен капырлардын жүрөгүнө коркунуч салам. Алардын баштарына жана манжаларына ургула. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Бул алардын Аллахка жана элчисине каршы чыккандары үчүн. Кимде ким Аллахка жана элчисине каршы чыкса, анда Аллах жазалоодо катуу. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Мына ушуну тактагыла. Албетте от азабы капырлар үчүн. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Ey ыймандуулар, согушта катарлашкан капырлар тобу менен кездешкен кезде артка чегинбегиле. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Кимегер ошол күнү согушууга ыңгайлуу абалды ээлөө үчүн же өздөрүнүн башка топко кошулуу үчүн гана артка чегинбесе, анда ал Аллахтын каарына калат. Анын жайы тозок, ал кандай жаман. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Аларды силер өлтүрбөдүңөр, Аллах өлтүрдү. Аларга ком чачканыңда сен чачпадың, момундарды жакшы сынак менен сыноо үчүн Аллах чачты. Албетте Аллах угуучу, билүүчү. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Бул ушундай. Акыйкатта Аллах капырлардын айламалдарын алсыз кылуучу. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Силер жеңиш тиледиңер эле, тилегиңер силердин зыяныңарга келди. Эми силер тыйылсаңар, ал силер үчүн жакшы. Эгер кайталасаңар, биз да кайталайбыз. Силердин тооңар көп болсо деле силерге жардам кыла албайт. Албетте Аллах момундар менен бирге.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Ey ыймандуулар, Аллахка жана элчисине моюн сунгула. Куранды угуп туруп, пайгамбардан жүз үйрүбөгүлө. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Уктук дешип укпагандар сыяктуу болбогула. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Чындыгында Аллахтын алдында жандуулардын эң жаманы акыл калчабаган дүлөйлөр жана дудуктар. Башкача айтканда, акылы бар туруп, бирок Аллахтын кереметтерине кулак салбаган жана аны аңдап билбегендер деген мааниге келет. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Эгерде Аллах алардан бир жакшылык байкаса, аларды уккудай кылар эле. Бирок аларга огузса да алар жалтактана баш тартышар эле. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ey ыймандуулар, силер үчүн жакшылык алып келүүчү нерсеге чакырып жатканда Аллахка жана элчисине ээрчигиле. Жанада Аллах инсан менен анын жүрөгүнүн араларында экендигин, силер ага кайтып бара тургандыгыңарды билгиле. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Силердин араңардагы келе турган чуудан сактангыла. Аллахтын катуу жаза берерин билгиле. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Силер жер жүзүндө аз санда алсыз болгонуңарды эстегиле. Силер адамдар бизди багынтып алат деп коркчу элеңер. Силер шүгүр келтирүүңөр үчүн Аллах силерге Мадинадан жай берди жана өзүнүн жардамы менен кубаттандырды. Силерге мол рызкы улады. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ey ыймандуулар, Аллахка жана анын элчисине кыянат кылбагыла. Силерге тапшырылган аманатка билип туруп кыянаттык жасабагыла. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Билгиле, силердин мал мүлкүңөр жана бала чакаңар азгырма сыноо гана, а Аллахтын алдында зор сыйлыктар бар. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ey ыймандуулар, эгер силер Аллахтан корксоңор, ал силерге жаман жакшыны айырмалоочуну берет. Жамандыгыңарды тазалап, күнөөңөрдү кечирет. Аллах улуу ырайымдын ээси.
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Kapırlar seni qamakka alуу, өлтүрүү же кууп чыгуу үчүн айламал ойлошкон кезде эстегин. Алар айламал кылышканда Аллах да айламал кылды. Allah amal köylördün eң mıqtısı. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Аларга биздин аяттар окулганда биз мурда эле укканбыз. Эгер кааласак биз да ушундай айта алабыз. Бул байыркылардын эле жомогу дешет. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Качан алар, "О эгебиз, бул сенден келген акыйкат болсо, анда төбөбүзгө таштан жаан жаадыр. Же бизге оорутуучу азап келтир" дешкенин эсте. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Бирок Аллах алардын сен алар менен болгон кезде жана алар кечирим сурап жаткан учурда жазалабайт. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Алар ыймандууларды ыйык мечитке киргизбей жатса, эмне үчүн Аллах аларды жазалабасын? Алар капырлар, анын сактоочулары эмес. Акыйкатта анын ээлери таквалар гана. Бирок алардын көбү муну билишпейт. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Алардын Аллахтын үйүндөгү намаздары ышкыруу жана тизилүү гана. Эми капыр болгондугуңар үчүн мына ушундай азапты таткыла. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Акыйкатта капырлар өздөрүнүн мал мүлкүн адамдарды Аллахтын жолунан чыгаруу үчүн жумшашат. Алар сартташат. Анан анысы өкүнүчкө айланат. Мындан соң жеңилүүгө дуушар болушат. А капырлар тозокко чогултулат. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Allah жаманды жакшыдан ажыратуу үчүн жана жаманды биринин үстүнө бирин үйүп тозокко салуу үчүн чогултат. Анығында алар зыянга кабылуучулар. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Капырларга айт: эгер алар тыйылышса, мурунку кылыктары, мурдагы күнөөлөрү кечирилет. А эгер кайтышса, аларга карата мурунку элдерге колдонулган жаза ишке ашырылат.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Алар менен эчбир ширк калбаганга чейин жана дин толук Аллах үчүн болгонго чейин согушкула. Эгерде алар тыйылышса, албетте Аллах алардын кылгандарын толук көрүүчү. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Эгер алар баш тартышса, анда албетте Аллах кожоюнуңар экенин билгиле. Ал кандай сонун колдоочу жана кандай жакшы жардамчы. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Эгер силер Аллахка жакшы менен жаманды айырмалоочу аскерлердин эки тобу беттешкен күнү биз пендебизге, акыйкат менен бузукулукту ажыраткан күндү ачканга ишенсеңер, согушта алган олжоңордун 5тен бири Аллахка, элчисине, жакын туугандарына, жетимдерге, мискиндерге, жолоочуларга тийиштүү экендигин билгиле. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Качан силер өрөөндүн тигил тарабында болуп, алар бул тарабында болгондо а кербен силерге жакын эле. Эгер силер бири-бириңер менен макулдашсаңар да, белгиленген мөөнөттү өткөрүү ийген болот элеңер. Бирок Аллахтын буйруганы ишке ашты. Анык далилдер боюнча өлө тургандар өлдү, анык далилдер боюнча тирүү кала тургандар тирүү калды. Албетте Аллах угуучу жана билүүчү. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Ошондо Аллах сага түшүңдө аларды аз кылып көргөздү. Эгерде аларды сага көп кылып көрсөткөн болсо, албетте апкары ителиңер жана бул иш боюнча талашып тартышмаксыңар. Бирок Аллах силерди куткарды. Акыйкатта ал көкүрөктөгүнү билүүчү. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Силер бири-бириңер менен кездешкенде Аллах өзү буйруган ишти орундоо үчүн аларды көздөрүңөргө аз кылып көргөздү. Ошондой эле силерди да алардын көздөрүнө аз кылып көрсөттү. Бардык иштер Аллахка кайтарылат. Эй ыймандуулар, ийгиликке жетүүңөр үчүн душман менен беттешкен кезде бекем болгула жана Аллахты көп эстегиле. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Аллахка жана анын элчисине баш ийгиле, коркпооңор, кубатыңар кетпеши үчүн талашып тартышпагыла, сабырдуу болгула. Чындыгында Аллах сабырдуулар менен бирге.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Адамдарга өздөрүнүн артыкчылыгын көргөзүү үчүн үй жайларын калтырып, Аллахтын жолунан тосуп, мактанып чыккандарыңды болбогула. Аллах алардын эмне кылып жаткандарын билүүчү. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Ошондо шайтан алардын кылыктарын кооздоп көрсөттү да, бүгүн адамдардан силерди жеңүүчү жок, чындыгында мен силерге жардамчымын деди. Эки топ аскер беттешкенде ал шайтан терс бурулду. Анан мен силерден оолакмын, мен силер көрбөгөндү көрүп турамын. Акыйкатта мен Аллахтан коркомун. Аллахтын жазасы каттуу деди. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Ошондо эки жүздүүлөр жана жүрөгүндө дарты барлар, алардын дини өздөрүн азгырып кетти дешти. Бирок ким Аллахка тоокел кылса, албетте Аллах заттуу даанышман. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Ошондо бул силердин өз колуңар менен кылганыңар үчүн Аллах пенделерине зулум кылуучу эмес. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Жоруктары фараондун эли жана андан мурунку элдердики сыяктуу. Алар Аллахтын аяттарына капырлык кылышкан. Аллах аларды күнөөлөрү үчүн жазалады. Акыйкатта Аллах куаттуу жана азабы каттуу. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Allah bir qoomго берген жакшылыктарын ал qoom өздөрүн өзгөртмөйүнчө өзгөртпөйт. Албетте Allah угуучу, билүүчү. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Жоруктары фараондун эли жана андан мурунку элдердики сыяктуу. Алар эгесинин аяттарын жалганга чыгарышты. Аларды күнөөлөрү себептүү кыйратып, фараондун коомун сууга чөктүрдүк. Алардын баары залым болушкан эле. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Hakikatta Allah'tın aldığında candulardan en jamanı kafirlar. Alar hiç kaçan iman keltirişmeydi. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Sen alar menen gelişim tüzgöndөн keyin alar ar kaçan anı bozuşat. Alar Allah'tan korkuşmaydı. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
Sen alar menen soguşta bettешкенде, алардын артынан ээрчигендерге сабак болгудай катуу жазала. Балким эстерине келишер. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Eger sen kıyanatlarından korksoň, alar menen bolgon gelişimdi tegiz üz. Hakikatta Allah kıyanatkerlerdi süýbeyt. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Kapırlar ozup kettik dep oylaşbosun. Albette alar alsırata alışbayt. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Allah'tın düşmanın, öz düşmanıňardy, jana başga siler bilbegen birok Allah bilgen düşmanıňardy korkunçta karmоо üçün alarga karşı küç-kuwat jana atjandardy toluk daýardykda karmakla. Silerden Allah jolunda sartpagaňar özüňörge toluk kaytarlat. Adiletsizlik kılınbayt. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Eger alar tınçlıkta gelişse, sen de tınçlıkka gel, jana Allah'a tawakkel kıl. Hakikatta al uğuçu bilüçü. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Eger alar seni aldığını kalaşsa, albette Allah'ın özü sağa jetiştüğü korgoçu. Al, öz jardamı, jana momundardyň jardamı menen seni bekemdedi. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Al alardın jüreklerini biriktirdi. Eger sen jer üstündegilerdin barın berseň dagy alardın jüreklerini biriktire albas eleň. Antken menen Allah alardy biriktirdi. Albette al ızatlı danışman. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Ey paygambar, sağa jana seni eğerçigen momundarga Allah toluk jetişdi. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Ey paygambar, momundardy soğuşka kızıktır. Eger silerden sabırdı 20 kişi bolsa 200'dü jeňet. A eger silerden 100 kişi bolsa kapırlardan 1000 jeňet. Antkeni alar kapırlar hakikatda tüşünböýçüler. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Azır Allah silerden jükdü jeňildetdi. Antkeni al silerden alsızdyňardy bilet.
Андыктан силерден сабырдуу 100 киши болсо 200'dü жеңет. А эгер силерден 1000 болсо Аллахтын уруксаты менен 2000'ди жеңет. Аллах сабырдуулар менен бирге. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Эч бир пайгамбарга жер жүзүндө жоодон өктөн болгонго чейин туткун кармоо мүмкүн эмес. Силер дүйнө пайдасын ойлойсуңар. Аллах силерге акыретти каалайт. Аллах ызаттуу даанышман. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Эгер Аллахтан жазуу өкүм болбосо, алгандарыңар үчүн силерге зор жаза келер эле. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Олжо түрүндө алган адал таза нерселерди жегиле жана Аллахтан корккула. Акыйкатта Аллах кечиримдүү, мээримдүү. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم Vallahu gafurur rahim. Ey пайгамбар, колуңдагы туткундарга, эгер Аллах жүрөктөрүңөрдө бир жакшылык бар экенин билсе, силерге өзүңөрдөн алынгандан да артыгын берет. Жана силерди кечирет. Аллах кечиримдүү, мээримдүү деген. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ Vallahu alimun hakim. Эгер сага кыянат кылууну каалашса, чындыгында алар мурда Аллахка да кыянат кылышкан эле. Андыктан сени аларга үстөм кылды. Аллах билүүчү, даанышман. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Vallahu bima ta'maluna basir. Чындыгында ыйман келтирип, жер которуп, мал жаны менен Аллах жолунда күрөшкөндөр жана аларга үй жай берип жардамдашкандар бири-бирине дос. Ал эми ыйман келтирип көч албагандарга алар көчкөнгө чейин силер менен алардын ортосунда жакындык жок. Эгер алар силерден дин жайында бир жардам сураса, жардам кылуу силерге милдет. Бирок алар силер менен келишим түзгөн элде болсо, анын жөнү башка. Аллах силердин эмне кылып жатканыңарды көрүп турат. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Kafirlar biri-birine dost. Эгерде бирикпесиңер жер жүзүндө чуу жана зор бузуклуктар болот. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Ыйман келтирип жер которушкандар, Аллах жолунда мал жанын аябай күрөшкөндөр менен аларга үй жай берип жардам кылгандар, булар нагыз момундар. Аларга кечирим жана кең ырыскы бар.
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Кийин ыйман келтиргендер, жер которгондор жана силер менен бирге дин үчүн күрөшкөндөр, алар силерден. Бирок кандаш бир туугандар Аллахтын китеби боюнча бири-бирине жакын. Акыйкатта Аллах бардыгын билүүчү.